Kajala Megalaya Hadok Shibaji Minsi juga Kat South Regunai Lur Ahaja Arpo Galadon Chispa Live Kandangot Kibio Thamai COVID-19 Nyopun Regut Kibla Kodno Bad Iwe Baklan Nakini Chispa Live Kandangot Kibio Thamai Chispa Arpasangot Kidina East Khasi Hills District Hakaba Live Kandangot Kidina Ka Armed Force with Paramilitary Force But Prapasangot Kiriu Paitba Khararngut na Riboy District Kibade Kiriu Paitba Arngut na East Giant Hills District Kibade Kiriu Paitba Bar Iwe Riu Paitba na West Garo Hills District Nagini Nyopun Riungut Kibakoj Mentagasngi Kharkhandangut Kidai na Riboy District Sangut na East Giant Hills District Sangut na West Garo Hills District But Saupu Prangut na East Khasi Hills District Da kajing yo thamai kini Chispa Live Kandangut bar kajing ko no kini Nyopun Riungut Kajala Megalaya Hadu Bapinmi kini Khubor Kadan Lahaja Praspa Andrew Pusantali ki positive case Shaja Andrew Spa Prapun Tali ki active case Arhaja Shispa Sanpoi Tali ki recovered case bar Apu Prangut ki Blaklad no Nakini ki Shaja Andrew Spa Prapun Tali ki active case Shaja Shispa Arpasau Tali ki Dana East Khasi Hills District Hakaba Arspa Saupungut ki Dana ka Armed Force at Paramilitary Force bar Praspa Prapasangut ki Riu Paitba West Khasi Hills District Kadan Kat South League active case Southwest Khasi Hills Sun Riboy District Shispa Laipo Hakaba Saupunyogut Kidena ka Armed Force with Paramilitary Force but Prapulangut Kiriu Paitba West Giant Hills District Kadan Kat Light League active case East Giant Hills Shispa Saupusan West Garo Hills Shispa Khandaipo Pra Southwest Garo Hills Pra South Garo Hills Arpo East Garo Hills Kanyo but North Garo Hills Kat Art League active case Case ki Bathmai baru mentasi hilong Shispa Live Kandai. Pada kini Shispa Live Kandai Shispa Arfusau dan po East Khasi Hills. Pada kini Live Kandai kita ki Armed Forces Paramilitary Forces. Pada Prapasan kita nak kiway kategori. Riboy Khat R East Giant Hills R. Pada West Garo Hills Iway. Baru kita ki active case ki bengidan lang kelum mentah belau si hajar Druspa Prapundri pada kini si hajar Shispa Arfusau idan po East Khasi Hills pada kini Arspa Saupo kidai po ki Armed Forces Paramilitary Forces pada Praspa Prafusau kidai na kiway West Khasi Hills Khatsau Southwest Khasi Hills Sun Riboy Shispa Laipo Badagini Shispa Laipo South Nyo Gidin ki Armed Forces Paramilitary Forces Patrafulai Gidai na giway Khatlai Gidai na West Giant Hills Shispa Saufusan na po East Giant Hills West Garo Hills Shispa Khandai Kufra but nakini New Khandai Gidai niki Armed Forces Paramilitary Forces but Shispa Khandai naki way Southwest Garo Hills Pra South Garo Hills Arpo East Garo Hills Khanyo but North Garo Hills Khara ikis ki balare kawa mentah kasi kilo Nyopun Riu. Pada kini Nyopun Riu Khat Khandai kidai na po Riboy Sun kidai na East Giant Hills Sao kidai na po West Garo Hills Nagni Sao Iway kay Armed Force Paramilitary Forces but Lai kidai na kiway Sao Fufra kidai na po East Giant Khasi Hills pada kini Khat Sao kidai kay Armed Forces Paramilitary Forces but Lai Fulai na kiway Ikis ki balare kawa hatu mentah baru kilau Arhaja Shispa Sanpui